Phuthego a re tlhatlogeng ka pina ka sebaka se Hosana ke 168 ya ntlha. Jesu ha o ile wa sia taelo, o itse re o hopole ha re ja slallo. Re a leboga Phuthego, re a o hopola, re a o lakatsa mohaobedi wa rona, re a o lebella. Phuthego a re boeleng gape ko pineng, Hosana yona ke 7:4. Gona fapanong sa hao go na le sediba se phekolang ka mohau, botlhe ba dumelang.
ke ema sefapanong ka tshepo e tiileng ke be ke fihle mane mose ho Jordane. Phuthego pele ga ra kwa lefokong la Modimo Psalm ya bofelo ya letsatsi, Psalm 125 verse 1 to 2. Psalm 125 verse 1 to 2. Mme yone e re ba ba ikanya morena ba tshwana le thaba ya Sione e sa reketleng e tlhomameng ka bosakutleng. Jerusalema o dikanyetswe ke dithaba. Morena o dikanyetse batho ba gagwe jalo go tloga jaanong le go ya bosakutleng. Amen. Re a ko lefokong Phuthego mme Phefo Ntate Matlhare a tla gore fa lefoko la gompieno a ropele mo go Hosana 6:1. Na ke bo mang mose le dibohong ba tlhotlholang le la lebitla ba lesedi ba kganya ba meqhakha ditlhogong. Fa Ntate Matlhare a tla ba ipakanyetsa go tla go tsaya serala. Leboga mme ke tlo kopa pele re tsena mo tirelong ha re opela letlhaso la sona sefela se ke kope Ntate Bodibe go re etella pele ka thapelo. Kriste mmabaledi wa maphelo a rona ke rona bana mantsibueng a letsatsi la kajeno ka hare ho ntlo ya thapelo. Kriste mmabaledi o bile le rona letshehare lohle, o ntse o na le rona le motsotsong wa jwale. Re rata ho leboha ke hona
a o re tsamaisitse wa re fihlisa ka hare ho tshebeletso ena e ikgethileng e leng tshebeletso e qadileng ha beke e qala mme jwale re se re fihla bohareng ba yona re bile le barwetsana le bahlanka ba ntseng ba re fa dijo tsa moya mme re rata ho ba leboha ke ona Kreste Mmabaledi wa maphelo a rona ka sena sebaka ntate Matlhari ke enwa Kreste Mmabaledi dula lelemeng la hae Kreste Mmabaledi ebe yena ya tlang ho re fetisetsa molaetsa wa letsatsi la kajeno o hlophisitseng re mona Kreste Mmabaledi re tseleng e thata ya sefapano Kreste Mmabaledi ha o bonolo Kreste Mmabaledi wa maphelo a rona le bophelong ba rona ka kakaretso ha o bonolo re kopa mehauhelo ya hao Kreste e ba le rona ha re tla qala lentswe lena la kajeno e ba le mohlanka wa hao mo matlafatse o mo fe matla Kreste Mmabaledi re o kopile konyana e ba le rona jwale ka Kreste Morena amen re a leboga ntate Bodibe phutheo ya modimo e re ke le dumedise mo mabitsong a mararo ke dumedise le moruti wa rona moruti yo lente mo letsatsing le kgotsa mo mantsibueng a re mo tseleng ya sefapano tsela e boitshepo re utlwile ka letsatsi la dipalema gore Jesu Kriste ha tsena ka Jerusalema batho ba ne ba apola diaparo tsa bona ba ne ba tsea ditlhare tsa dipalema ba diala ba re hosana hosana a go bakiwe yo tlang ka lebitso la Morena mme ka letsatsi la Mantaga re utlwile ga Morena Jesu morao ga hore a tsene ka mogare ha tempele o fitlhetse seo a neng a sa se rate o fitlhetse batho ba neng ba itaola mme o ile a ne a dira se se tshwanetseng o menotse ditafole o tsere ditšhelete a di latlhela ko ntle o ne a phepefatsa ntlo ya ntatagwe mme ko bokhutlong o re not in my father's house letsatsi la maabane had student minister Mahlangu a emefa o re bolella ka Morena Jesu a le ko Bethani mme Maria a mo tshela ka setlolo sa tlhwatlhwa e godimo Mateo o re barutiwa ba hae ba ile ba befelwa they were angry mme ba bolela gore perfume eo nke e rekisitswe mme tšhelete e ye ko dikhutsaneng kgotsa bao ba tlhokang ke tlo boela mo go yona mme mo letsatsing le phuthego ya modimo e rategang a re lebelele lekwalo la rona go tswa mo bukeng ya Mateo chapter 26 verses 14 to 16 Matthew chapter 26 verse 14 to 16 mme ka leleme la seeng le ke le tshwereng e buisega yana then one of the 12 the one called Judas Iscariot went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" So they counted out for him 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. This is the word of God. Yo nang le tsebe a utlwe. E re ke kope ka leleme le lengwe
la mo gae wa itshwereng a re buisetse lona. Re ka leba la madimadi ako nyana atsolotse a tsolo se fapano se fapano atsoli itse ronang. Mateo wa bo soma mabedi le borataro, Temana 14-16. Setlhogo sa lekwalo le buisega yana. Tuelo ya ga Judas Iskariota ya go tshwarisa Jesu. Ke fa mongwe wa ba le 12 yo a bidiwang Judas Iskariota a ya kwa baperesiteng ba bagolo a re, lo tla mpha eng fa nka lo mo tshwarisa? Ba mo lekanyetsa disilifera di le 30. Go tloga foo a senka nako e le banyeng ya go manela. Ke a leboga. Re a leboga. Lekwalo le ke le file motlhodithero kgotsa theme ya ka re tlwaetse go e buisa. Yona e re the price of betrayal and the power of grace. Phuthego ya Modimo e re ke tsee ka bokhutshwane authorship ya lekwalo le kwetse ke Mateo yo neng a bitsiwa Lefi ebile e ne le mokhethisi mo lelemeng la ka jeno motlhomongwe re ka mmitsa gore e ne le tax commissioner e ne le o mongwe wa barutwana ba morena Jesu Kriste. Lebaka ke eng a kwadile lekwalo le? It was to present Jesus Christ as the Messiah or the King. It was also to establish the kingdom. Lekwalo le o ne a lekwala mang? Who were the audience? Primarily o ne a lekwala Bajuda. Me nna le wena mo letsatsing le lekwalo le re le bantshitse. Me Mateo o ne a connecta the Old and the New Testament. O ne a bolela ka letso la morena Jesu Kriste, starting from Abraham, Davida, bjalo. Me lekwalo le ngwetswe ka date ya AD 60 to 70. Me ha re fumane this brief background. A re lebelleng molaetsa wa rona mo letsatsing le. Ke rile ke tlo boela ko morago mo lekwalong la student minister Mahlangu. Ha bolela gore barutwa ba morena Jesu Kriste ba neng ba ngongorega. They were angry. Ha ba lebella the value ya perfume ya itshetseng mo go morena Jesu Kriste. Me mo matsibueng ke kopa o ntumelle ke siane ko bukeng ya John chapter 12 verse 4 and 5. It's very specific. Ere Judas Iscariot ke ena yo ileng a ngongorega, yo a nnileng le pelo tshetla ha bona morena Jesu ba mo tlola ka setlolo. Mme Johane o botswela pele ka go tlhalosa Judas Iscariot gore he was a thief. Ene e le legodu, ene e le motshwara matlotlo wa barutwa ba morena Jesu Kriste. Me yaka ile a treasurer in the process o ne a tsenya letsogo ka mohareng ha mokotla wa tšhelete a ikadima ona. Kgotsa e re ke bue yaka Johane a bua
o ne a utswa ka gonne ke legodu mme re bona mo a ya ko baprista ba bagolo ga ba tla mo go ena o ya ko baprista ba bagolo o fitlha ba botsisa ka gonne o ne a itse gore they wanted to arrest him but ba sa itse gore ke mang ba ne ba utlwela ka ditiro tse metlholo e wa neng a dira mo a neng a fodisa difofu a fodisa digole a tsosa bolasaro mo mafung mme the high priest Caiaphas le Annas ba nnile le problem. That is where Caiaphas said it is better for one man to die than the whole nation. But one a sa itse gore o tshwanetse a tsene bjang gore a tshware morena Jesu Kriste. Mme lekwalo le re fetsang go le buisa le re bolella gore Judas Iscariot went to the high priest and aba botsisa gore le tla mpha eng hanga le henda ka mo henda over go lona ba mo file 30 pieces of silver 30 pieces of silver teo ba mo fileng tsona go ya ka testamenteng e kaya khale ene the value ya go reka lekgoba. In other words, Judas Iscariot degraded Jesus Christ to the lowest level of being a slave because of money. Me letsatsi le go ya ka baitse ba dikwalo ke letsatsi le Judas Iscariot a betraying morena Jesu ka lona mme ke ka ntlha eo re bolelang ka yona ke batla re lebelle the cost of betrayal ya Judas Iscariot. Judas Iscariot, when he decided to betray Jesus Christ, he never looked at the circumstances teo a tla beng a bea the disciples mo teng. O ne a sa lebelle the whole nation that were dependent on Jesus Christ. Out of self-glorification, he took a decision. Hori, no, as Judas Iscariot, I am going to betray this man. Dipakisiso, teo ke di dirileng ka the 30 pieces of silver. Monakong ya banong, hore what is the value of the 30 pieces that of silver teo a rekiste morena Jesu ka tsona? The answer that I got was morena Jesu hana mo rekiste ka jeno. He was going to get between 37,800 to 40,500 rand in South African currency. O tla utlwisisa wena o dirang tšhelete eo a rekiste monga bophelo ka yona does not even have value le ha o na le yona within a month o tla be o spentile. But because he had a personal motive, a re lebelle the nature of this betrayal did not happen haphazardly. It never happened in a dramatic way. But Judas Iscariot, o tsere nako, he thought about this. Me, for the 3 years, ena tsamaya le morena Jesu Kriste ka yona, mo ene le one of the 12, proximity high to Jesus Christ did never guarantee the salvation. O ne a itse morena Jesu, empa o ne a sa dumele mo go wena. Just like nna le wena, tonight re ka mo hare ha kereke, but the proximity ya rona le mo kerekeng does not guarantee gore re tlo kry-a that salvation. Me o ipontshitse gore go tsamaya le morena Jesu Kriste go itse ditiro tsa gage go nna o mongwe o neng a kgethilwe go ne go sena bokao mo go ena.
ke ka lebaka leo it was so easy for him to betray the Son of Man because of money. Me, Judas Iscariot, hatched a plan. Hore nako e fitlhileng ke tla ba bontsha letshwao mme batle ba tlo mo tshwara. Haka I am immediately hore a ba bontshe hore Morena Jesu Kriste ke mang. Me, it took him time. One aloha leano, but little did he knew or understand hore seo a neng a se dira. It was prophesied many years ago. Modimo ka dinako tse dingwe will use your enemies to elevate you to the higher level ya bophelo. O ne a sa itse, and now o ne a lebeletse tšhelete kante o phethagatsa morero wa Modimo ha mmogo le the high priest ba ne ba sa itse. E ne le leano la Modimo. Modimo ha dirile leano, it will come to pass regardless of the challenges. E ne le nako mme Morena Jesu ba boleletse, but because Judas Iscariot o ne a sa dumele mo Modimong, he never took note of what Jesus Christ said to them. Me, Judas Iscariot, by betraying Jesus Christ, he compromised himself. He compromised the other 11 disciples. He compromised the nation who were dependent to Jesus Christ. We take decision without thinking. Re sa lebella hore na re tshwetso e ke tsiang e tlo tswela ba bang mosola kgotsa e tswela nna mosola bjang. Na re tshwetso e ke tsiang ditlamorago tsa teng di tla be di ntse yang. Me, Judas Iscariot, never thought about that. Me, a re lebelle gore rona ba re phela. What do we learn out of the scripture? May I have the following: the dangers of greed and selfish ambition. Ha hona se sengwe seo ka se buang ka Judas. Being greedy, being selfish, it was about him. Morena Jesu Kriste yo sa mo dirang sepe o bone gore a mo rekise ka tlhwatlhwa e ko tlase. Motlhomongwe nna le wena ko ditirong tsa rona mo re nnang le ka mogare ga kereke, we are greedy. We promote ourselves at the expense of somebody else. A re tlhokomeleng the dangers of greed and selfishness. This should be a warning mo go rona. Whatever decision you are taking, you need to think it thoroughly. O lebelle, ebe o lebelle, o lebelle le ditlamorago tsa teng gore di tla be di ntse bjang before you put it into action. Betrayal is a choice. Re bona Judas Iscariot made a choice. Ka go latella the high priest ha ba meet. He made a choice. A ba latella. And he asked them. They gave him an offer. Eo a amohetseng. Bibele ha e tlhalose gore o negotiatile gore tšhelete e le mphang yona ke e nyane. He accepted the first offer e ba mo fang yona. A re hopoleng, whatever decisions we make, it's a choice. But I believe re bolella gore Judas Iscariot had a pause because it was a choice. Eo I planning. Merona. Go na le dinako mo e leng gore
re lebane le mathata a fetang a Judas Iscariot. Re tshwanetse re tseye ditshwetso. We need to ask ourselves, are we making choices that are aligned with God's will? But definitely, decision that was taken by Judas is far from God's will, because it is motivated by greed and selfishness without consideration of others. Bao a neng a tsamaya le bona, bao a neng a phela le bona. Betrayal often begins in a small step. O thoma ka ntho e nyane e tlo holang, mme ha yo hola ke mo the picture of betrayal e tlhahella mo teng, just like Judas Iscariot. Phutheho ya Modimo e tlhomphehang. The next point, the cost of discipleship. The cost. You will remember that all 12 disciples of Jesus Christ were fishermen. They were businessmen. Matthew, for instance, he was a tax collector. Hona le ba bang who were carpenters. Mo baneng ba dira tšhelete for a living. Ba bangwe e ne le fishermen. But they sacrificed their businesses. Ho sala Jesu Kriste morago. Kanti Judas Iscariot, for the 3 years, ena tsamaya le morena Jesu Kriste. Ene se morutwana wa nnete. But let me tell you, Jesus Christ knew that this man is not my disciple, but he still extended letsoho la botsalano. He prayed for him. He even called him my brother, my friend, knowing that this man is not a real brother, not a real friend. That is the cost of discipleship. Merona, to be disciples, we are not supposed to measure our discipleship ka dilo tsa lefatshe. Gore wena o le matlhare, you deserve to be a disciple because o nna mo tulong e rileng, because o apara a certain label. That is not what Jesus Christ is looking for. O lebeletse pelo ya gago, o lebeletse maikutlo, tlhaloganyo ya gago. The next point that I want to touch on, God's sovereign plan, it's unstoppable. Ha Modimo a lohile leano ka bophelo ba gago, re tla leka ka matsapa a otlhe, re tla dira diplane tsotlhe to pull you down. Empa just because Modimo o na le a certain plan, e wena a go beetseng yona, no one will derail plan eo ya Modimo. Mme re bona ka Jesu Kriste, ha the high priest from the Sanhedrin council ba leka go mmolaya Judas Iscariot, ha intsha setlhabelo gore I will hand him over to you. Little did they know it was a God's plan. Ba ne ba diragatsa leano la Modimo gore le kgone go tswelela pele. Mme nna le wena, morena Jesu mo, at this point, the heart of Jesus, love despite betrayal. He knew. Le mo tafoleng ya dijo, o boleletse the disciples, gore one of you is going to betray me. Mme the disciples, ba tsena ke tsebetse, they become worried. Ba mmotsisa gore a ke nna na, a re o tla reng ha ke tsentsha letsogo.
le ena a tsentsha letsogo ke ena. And indeed, Judas Iscariot o dirile bjalo because e ne le leano la Modimo. Mme mo ho rona, this is a powerful lesson for our own relationship that we need to treasure, that we need to take care of, be it in or outside the church, in the community where we live. Ko ditirong mo re berekang mo teng. We need to take care of that relationship. The next point, the call for faithfulness. Go tshepahala. Iscariot o bontshitse gore e ne le motho o sa tshepahaleng. Ka mantswe a mangwe, mo nakong ya beanong, motlhomongwe ba ne ba ka mo tshwara ba mo charge ka high treason, not even murder, not even conspiracy to murder, but high treason. Ka gonne o ne a leka go bolaya monga bophelo because of not being faithful to himself. Me ko bokhutlong bombe le bontate, Judas' betrayal was motivated by greed. He was prepared to sacrifice his loyalty. He was prepared to sacrifice his integrity. He was prepared to sacrifice his relationship with Jesus Christ for personal gains. Mme le rona go na le dinako tse re kopanang le di-temptations. Go na le dinako mo re kopanang le the challenges tseo di re faceitseng mo bophelong. Mme before o tseya decision, lebella gore na your decision it will impact the other people. Bjang ka re Modimo a ka nna le rona a re beye letsogo ha re le mo tseleng ya sefapano gore re fitlhe ka Labotlhano wa tidimalo re bolokehile ka Kriste Morena. Amen. Ntate Ditšhabe, Ntate Matlhare re lebogela lefoko le re fileng lona motsatsi la gompieno. Phutšego go se go ba botla lefoko la Modimo ba le boloka ka gonne lefoko la Modimo ke le bone la dinao tsa rona le lesedi la ditsela tsa rona. Re a go thapelong phutšego ya go lebogela lentswe. Re thapele tla ife ke re rona Ntate Moalusi pele ga fa tla tsa serala a ropeleng go sana 244 gore na phutego yawe e swabile fa Ntate Moalusi a ipaakanya.
yaba mo a qalang ho batla sebaka sa ho ba nehela yena. Morena re hauhele, morena 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 re hauhele, morena re hauhele, morena re hauhele, morena re morena morena re hauhele, morena re hauhele. Ntate wa rona ya mahodimong, ntate wa rona ka lebaka la Jesu Kriste, Jehova re matlafatse mefokolong ya rona Modimo. Wena senatla sa lehodimo le hodimo, hobane ba teng Jehova bo Judase Modimo ya matla ohle mo maphelong a rona ntate Modimo. Re phela le bona letsatsi le tjhabang le le dikelang, ba bang re ja le bona tafoleng Modimo, ba bang re tsheha le bona le senatla sa lehodimo letsatsi le leng le le leng. Jwale bo Judase bana Modimo ba se ba bone mefokolo ya rona. Ho setse fela nako Modimo ya hore ba batle sebaka sa hore senya Modimo le hore thuba ka ntsha Jehova ya lokileng. Ho setse fela ba fumane sebaka Modimo sa ho destroya maphelo a rona ntate rona mahodimong. Jwale pasekeng ena ya hodimo ntate wa rona ya lokileng, ako ahele bota la moya dipakeng tsa hona le batho ba jwalo. Ntata rona ya mahodimong ba tle ba seke ba re fihlella Modimo merero yao ba e rerileng maphelong a rona Modimo, ha e tle e seke ya phethahala ka lebitso la Morena Jesu. Ba bang bo Judase bana Modimo ba se ba rekisitse bana ba hao, ba bang Modimo ba se ba exchangeile ditjhelete ntata rona mahodimong, ba bang ba utlwisitse bana ba hao bohloko lemong sena Jehova Modimo, ba bang Jehova ba nkile dintho Modimo maphelong a bana ba hao. Jwale re re pasekeng ena Modimo bo Judase bao ntate rona mahodimong, ako etse transaction reversal senatla sa lehodimo, kgutlisetsa dintho Modimo madulong a tsona. Bana ba hao ba lahlehetsweng ke dintho ntate Modimo ka lebaka la bona bo Judase bana ba maphelong a rona ntate rona mahodimo, ako kgutlisetse dintho ho bona Modimo tseo ba lahlehetsweng ke tsona ka baka la batho bana Modimo. Hobane Jehova merero wa bona Modimo ke o senya le o thuba ka ntsha maphelo a bana ba hao. Jwale pasekeng ena re a rapela ntate rona mahodimo re le kereke ya hao, re le ntate rona mahodimo bo Judase bana ha ba ke ba se ba ba le sebaka maphelong a rona Modimo. Kgutlisetsa ntate rona mahodimong ditjhelete senatla sa lehodimo le di-transaction tse ba di entseng ka maphelo a bana ba hao Modimo. Ako kgutlisetsa Jehova lokileng ho ba lahlehetsweng ntate rona mahodimo pasekeng ena. Jehova ba tle ba ke ba se ba fumana sebaka Modimo sa hore ba nehelane ka bana ba hao Jehova Modimo. Ako roba kanye merero ya bo Judase le mong sena ntate rona ra rapela, ipontshahatse hlahella Modimo, o etse le bota la moya ntate rona mahodimong, ebe bana ba hao Modimo ba tshireletseha. Re a kopa Modimo ha re laele tsena re di kopa ka lebitso le matla la Morena le mopholosi wa rona Kriste Jesu, amen.
Re a leboga ntate Moalusi ka thapelo ya go lebogela lentswe. Phutego ka sebaka se ra go di-announcementseng, dikitsiso, go tswa go lekgotla la kereke, mme gompieno re tla di fiwa ke ntate Malala, a re fa a tla ropele temana e le nngwe se fela Hosana 228. Go fedile ke letlhogonolo, Jesu o ntšhwetse, tshwarelo e teng, le bophelo bo sa feleng, temana e le nngwe, fa ntate Malala a atamela. Phutego nte ke le dumedise mo leineng la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Ke go leboge Re Ditšhabe, ke leboge gape le Re Matlhare ka go re naya lefoko la Modimo le le sa foseng. Dikitsiso tsa rona di tsamaya jaana, e tla re mo ka moso re ne le tirelo mme tla simolola ka ura ya botlhano, go tla nna le Holy Communion, go nne le go tlhapisiwa ga maoto, mme le a gopodiwa gape gore fa le tla letle le di-basin le ditawele tse di tlo di dirisiwang go tlhapisiwa maoto, mme go tla ka moso re tla apara ministry uniform, then black and white for non-ministry. E tla re mo la botlhanong tirelo e tla simolola ka 9 o'clock, mme gone go tla nna le baptism as well as 7 words. Dress code e tla nna gape ministry uniform le black and white for non-ministry. Mme e tla re ka Easter Sunday the church service e tla simolola ka 9 o'clock. Dress code yona e tla nna ministry uniform as well as black and white for non-ministry. Dikitsiso tsa rona di fella fo ba gaetsho, ke a leboga. Ke a leboga Elder Malala. Phutego re fitlhile ko bokhutlong jwa tirelo ya gompieno, mme nka re ka mantswe a makhutshwane ke re a ka paseka e rona ba botlhe nna le wena re tlhatlhobeng ditsela tsa rona, re itlhotlhomise, re boele moreneng. A dipelo tsa rona le diatla tsa rona re di tsholetseng kwa Modimong, kwa legodimong, ka gonne sefapanong tshwarelo e teng le bophelo bo sa feleng. Amen. Leboga Modimo ba re tsamaise go fitlha fa Phutego, mme re a leina la Morena le bokwe ka gonne bopelotlhomogo jwa gago jo bo senang bokhutlo. A leina la Morena le bokwe go tloga jaanong go ya ka bo sena bokhutlo. A leina la Morena le bokwe go tloga ko botlhabatsatsi go fitlha ka bophirima-tsatsi. Go lona Phutego a leboge Modimo ka ntlha boutlwele botlhoko le lerato le a re fileng lona ka mokgwa a re ratileng ka teng, mme a re mphaphate le matsogo Phutego. Ka sebaka se ra kwa mogaung re tla opela Hosana 128 re se re qetile jwale, mme re kope moruti wa rona Reverend Maruping a re tsele mogao. Ke bona moruti mo ntlha o sa shiftile, so moruti Maruping o tla tsa mogao
Hosana 128 Phutego. Ra leboga. a re amoheleng hlonolofatso mme re ikele ka kgotso. A Jehova a o hlonolofatse. A Jehova a tla phatsimise sefahleho sa hao pele ha hao, mme tlo o fumane mohau le kgauhelo ka dinako tsohle. Amen.